Это обычный кошелек, и он не всегда удобный. А это мобильный кошелек Душанбе Сити. Мобильный кошелек Душанбе Сити. Это легко и просто. النبيهم بتسيق هادول افتر چیکار کرشتی؟ النبيهم خدا شکفتم یابر بزر اوش میکنه؟ خسرا کو خیلی نیده مادا چیزه؟ نیمو ماسا کریم دیمی؟ اکل اوش به بیزناک میبین همه خودمون شده مادا که اوش میخوریم کتی ماسا کریم دیمی؟ این زیقه میگه؟ حد خونه پافلی اونم یا خودشه؟ ها یه نمیش کدی خیلی نمیام دانسونی. خودش معلوم خونه به گپ کیم گا؟ Heb man gehad gewoon hebben van de baas heeft gewoon hebben van de voor je bent klaar toen. رسول شیف تو Man, spot کنم میگم کی میگه؟ سپی دروغ نزن کنی ما اسمنا کنی زنا gewoon hebben کی man gehad نه؟ ها بخیر. نه دیدی خداش تام گفتاد. رسول شیف بودی تو این نفسم گپی man gehad تامی گپی man gehad gewoon hebben van تامی. باشید دستت. باید انجام. تسیز دا گپی man gehad aydan abro. Malum. Kim şey? اولش بین باخه Sana giften bahçede az konuşuyor. Ne biz ağzına çıkmıyor tasa Sana yürü kişi değil mi? اصلا شکو زن نگیر باشه اگر میخه میشتگی باشه باشه زن نگیر الو ها زنک شو حوز میرم خواهی باخه من خونو تراشتن دادم جلسه دادون بوده سه دو شما باز بای میکنم یو یاسین ام خواهان سلامتی شما